ni ikiganiro uba ukwiye kumva kuva gitangiye kugeza kirangije. Icyo usabwa gusa ni ugukanda subscribe. Twagiye. K-Boy Rwanda Challenge. Ukura n'umugore ryari. Ngewe rero aho kugira ngo nzafite umwana ku ngufu njya nikinisha ngewe. Ushobora no kugufite uri umukobwa nkakwishyura 5,000 ukuramo imyenda nkakureba, namara kukureba igitsina cyawe neza nakubwira ngo aho ugendere ajya kwikinisha basi. None se Yanka umenye ko ku munsi w'ejo ari gusapfa utazara wakora iki? Ndanywa byeri nyinshi. Nanywa byeri nyinshi rwose nkagenda mu munyenga. None se ubundi Yanka bitewe n'ukuntu wiyumva wumva umeze gute? Yewe niyumva nk'umuntu wapfuye. Nge naranapfuye ngo ntacyo ntegereje kuri iyi si. Ako mani Yanka nge njya nkubona nk'uparakomando kabisa. Iyo nkovu yo ku jisho watubwiye ahantu wayivaye. Nanutse mu ndege mvuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nasi ngombwa ko Yanka wari umukomando w'ikihe gihugu? Nari umukomando wa Amerika. Uba muri parike ryari. Naguye muri parike Virunga muri Kongo Kinshasa. None se Yanka iyo mpanuka guteye nkovu ku jisho ayigize cyane? Iyi mpanuka nayigize niba ari kwa gatandatu ntabwo mbyibuka. Nari mvuye Washington tugiye muri za operasiyo Kongo Kinshasa umutaka urancika. None se Yanka ngirira ikintu mbwira uriya mukobwa wese abagabo bose ngo ni inyana zimbwa. Nk'umuntu w'umukobwa ufite uburere warezwe akajya imbere y'abantu ngo abagabo bose ngo ni inyana zimbwa. Hako mani Yanka Jackie muramwanga nyuma yo kumufunga mwamuteye amakomenti menshi n'ibiganiro. Jackie nta muntu umwanga pe. Twagiye dukorana ibiganiro byinshi ariko imvugo y'urukozasoni, amagambo y'urukozasoni ntari n'undi wese uzabikora bazamukatira umuka. Jackie si ubwa mbere si ubwa kabiri, ntabwo tumumenye uyu munsi, tumuzi kuva kera, afite dosiye nyinshi kuri RIB. Zari amagambo y'urukozasoni. So murekerera amategeko akora ibyo akwiye. None Yanka ni ikintu wifuza ko Imana yazagukorera? Njyewe ikintu nifuza ku Mana, Imana izampa amafaranga ndiye neza ndongora abagore hano ku isi, iryo juru izarirekera rwose. None se Yanka uno mwaka intego utangiranye n'izihe? Uyu mwaka dutangiye 2025 munyitondere kuko nimutanyitondera umwe ndaza kumugwa nabi. None se Yanka ni ikintu wabwira abantu bakurira kuri za social media? Mw'abantu mwe muca ku mbuga nkoranyambaga mugabanye ikintu bita imvugo nyandagazi. None se Yanka umuntu Yago na Dumba nibagira hano mu Rwanda ni ikintu cya mbere tubakorera? Dumba wowe ugikandagira mu Rwanda ni ipingu, Yago wowe ugikandagira i Kigali ni ipingu. Shamani Yanka bitewe n'ibyo bafite ugomba kucari abapasiteri n'abapadiri bakawusengera kabisa. Nta muntu w'umupasiteri uzampfukamisha hasi ngo nsengere. Waba uri uwo mu badive mbwire n'abapasiteri mwese, waba uri umupasiteri wo mu badive, waba uri uwo muri ADEPR, ibyo kumbwira ngo mpfukame ngo nsengere ntukaze kunsiga ibyaha byawe. Yanka bagupfukamishije ngo wari umwisha ngo nipfukame ngo kansengere nanjye kugukubita wowe umfukamisha nkandi uri Imana. So ikintu nababwira rero umuntu urebye na video kuva itangiye kugeza irangiye, ikintu namubwira kora kuri subscribe, ufungure inzogera tujye kubana ibiganiro bitandukanye hano kuri K-Boy Rwanda Challenge. Wandike comment, koresha y'abantu 5 bonyine ubundi tujye tubana mu biganiro bitandukanye. Igenda muri kumwe yari K-Boy Rwanda Challenge. Nshimire n'abantu mwese twabanye muri kino kiganiro kuva gitangiye kugeza kirangiye. Mugire umunsi mwiza.